muyango ayitumba itera abakozi ba gavumenti abatari kufayo kugira icyo bakora uma office ago barumu kandi Abantu bataka bwashesha bwira. Supervise, you don't inspect, you don't guide the people, you work against the government programs. Ugu nagira ngo abakozi ba gavumenti bahebwa ibintu bine kwishikiriza mu mirimo yabo nikija kweraho ukutunga obuheereza betongore bya gavumenti bitari bimwe na bimwe. They can start with you, let them come and show you improved methods of agriculture. I have my land here, what can I do? How do I get well out of a farm? So that they are knowledgeable, but they sit with their knowledge. But it is your responsibility as local leaders. Implementation of government agricultural programs such as parish development model, EMIOGA, all these programs. Abebembezi ba gavumenti zibyanga abatari bamwe na bamwe abetabira umushomogu uguru kuza kumara 2011 beina amatsiko ngo umushomogu ndwija kubahwera minunga ukugera iki bahinduraho umbeco ikabyabo ukutera minunga ikwaterine n'obuheereza mbutufu abakulembeze fenga abekiboka tubadde tuyina bingi bye tulakinga naye training eno etuyigiriza bingi nnyo era tuli basanyufu. Mukakati nge Masaka twayina ebizibu mukusooka waliyo ebizibu nga buli bintu bino nebijja bituukira ku muntu omu. Twale ekyokulabirako oli naafuna ebiti bya mwogo, oli naafuna obubizzi, oli naafuna amanagala ga lumonde, naafuna ente, naafuna embizzi, naafuna sente z'abakadde, buli kimu ng'omuntu omu yakifuna. Kakati wakati awo wabadde oba mafiya abasabotaaginga enkola ya gavumenti. Naye kakati nga bw'omanyi okuva lwe najja mu bukulembeze mu 2021 n'okutuusa katikati ebyo biweddewo. Ate tubadde tukyali kati gavumenti yeetuusiza ddala ebintu wansi ku yo. Abebembezi abomushaki weitu yagambaho nabo barimu Asiku Kasimu speaker wa district ya Yumbe Batemieto Richamuzi Andrew chairperson w'entebe ya katano wa district ya Masaka Jackie Niyonsaba uri umuhezi wa chairperson w'entebe ya katano wa district ya Kiboga amena Godfrey Kasanga Mwonge chairperson w'entebe ya katano wa district ya Kibale. It is a must case that all now the leaders, after leaving this institution, we must begin involving ourselves fully in the wealth creation. Kali nyino kunihira nkengezi nyinga mbira bebembezi na damu munabo nyakibale nti buli mwebembezi wena kasinga ko muri mugwaye nkengira simiri kubana gukora enseno ntugihindura. Abebembezi ba government zibyanga abatari bamwe na bamwe obwahati bari kutendekwa itendekero ry'ubutegetsi rya National Leadership Institute muri Kyankwanzi barimo abebembezi okurwa mu district ya Kiboga, Masaka, Yumbe, Kibuku hamwe na Kibale kandi bari mu itendekero rya Kaweweta baruma bebembezi okurwa mu district ya Nakasongora, Gomba, Mbarara, Karungu hamwe n'Ururembo rwa Mbara. Umushomogu gwetabirimo abebembezi abari kurenga mu 10 okurwa mu district 10 kandi nugutekateka kwa izo buri rwa mukaga ibiro mushanju ukwezi kwa mwenda. Tunatembea